Sarajevo City Centar je tokom proteklog vikenda bio domaćin još jedne zanimljive promocije Max Factor proizvoda, koja je i ovog puta privukla veliki broj pripadnica ljepšeg spola. Danas smo tu da predstavimo posljednju inovaciju iz Max Factora, a to je Masterpiece Transform Glamour Extension 3 u 1 maskara. Maskara koja produžuje, voluminizira i ističe trepavice. Ono po čemu bih izdvojila ovu maskaru jeste po tome što znači da se na Instant Impact magični štapić nanosi optimalna količina maskare koja podiže trepavice, a formula po čemu je onako karakteristična jeste da u sebi sadrži vlakna koja onako voluminiziraju trepavice, tako da se u kombinaciji sa ovim štapićem onako imate trepavice koje onako ostavljaju jedan upečatljiv izgled. Naše drage dame mogu osim testiranja našeg novog proizvoda također dobiti profesionalne savjete za nastujuću sezonu lukova, make-up trikova i male pomoći kako uljepšati sebe za nekih 5 minuta. Nova Masterpiece Glamour Extension 3 u 1 maskara daje glamurozan i istaknut izgled trepavica zahvaljujući kombinaciji četkice i profesionalne formule. Sa ovom maskarom dame su dobile magični štapić sa kojim će vrlo lako napraviti upečatljiv izgled svojih trepavica. Svaka tubica u sebi sadrži vosak koji onako dobro voluminizira trepavice. Trepavice su zaista onako u par koraka istaknute, tako da našim damama će skratiti vrijeme nanošenja maskare, a trepavice će zaista izgledati onako voluminizirane. Max Factor kao globalni brand u 2015. godini proslavlja 100 godina postojanja make-up luka. Na bosansko-hercegovačkom tržištu također smo se odlučili promovirati kampanju. U mjesecu januaru imali smo Facebook animaciju za naše drage dame. Tu su nam se priključile širom BiH drage dame koje su na svojim profilima podijelile svoje fotke bez make-upa i sa make-upom. Pod Glam Genom nastavili smo također i ovaj trend u martu. U kampanji Glamour Extension maskare želimo potaknuti drage dame da imaju samostalnu glamour transformaciju. Brojne dame imale su priliku na licu mjesta uvjeriti se u posljednju inovaciju za istaknute trepavice od Max Factora, tako da će Masterpiece Glamour Extension 3 u 1 maskara sasvim sigurno postati osnovni dio kompleta za šminkanje.